Kiwal Tarindi. Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade e hoore leydi ndi si tawi o waylani noon no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa folude mbayli guweyo caɗele taridi ngulendi e kokke ko ma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on biyama ɓe simila moon e kiwal taridi ewɗo taskaram kiwal taridi en yewtay ko yowiti pellital ngal hoorejo keso dowlaji dentuɗi Amérique Donald Trump ƴetti ngam yaltinde leydi makko ndi e ngal nanodiral Paris wiyetengal accord de Paris waɗagal e hitande ujunaji ɗi e 15 beela ngal no woodi ko battinte e dongre Afrique ko fati haɓugol mbayligu weeyo ngam yewtude e dow nde toɓɓeren bismoto koɗo men Ceerno Saliou Diallo ardiɗo fedde nde wona lamuyankore wiyetende Guinée écologie kono ko adi en heɗoto Hindou Oumarou Ibrahim cadnajo hertoro to banggue taridi ka joofingol bismoto Ibrahima Niang Mauritannajo wowɗo tawtorede jonde adunayankore yowitide mbayligu weeyo no wiye COP ɗum noon bisimilla mon jedduɓe on salminama ko waɗi foof en heɗoto miijongo heɗiyankoɓe mem addani en e toɓɓere nden. Assalamu aleykum warahmatullahi taala barakatu RFI fulfulde o ko giɗo mon sel mon Harouna Sane mi Ablaye Diallo min nani e namnal maɗa Amérique wona jungo woto wona juuɗe ɗiɗi wona juuɗe tati kala ɗo yaltini hoore mum e nokku liggorteɗo naftorteɗo ma yimɓe hewɓe ɓe kattoto ɗon kadi Amérique ɗum ɗon ma addoye caɗele mawɗe e nder Afrique. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ko lamin Billy Baby morde Gambie Ablaye Diallo a salminama aray ko Donald Trump wi yaltay e nder accord de Paris on aray si ɗum woni aray komo ñamali hoore woni e furude leeɓi sabu ko leyɗe mawɗe marɗe isinji ɗen ɓurata tunninde ko ɗen hani ɓurde yoɓude ko waywano dawlaji ndenduɗi Amérique e leyɗe wawɗe wano ɓe wayi occidentoji ɗin si ɓen no yalti e haadiji pari ɗin ɓe wi ɓe yoɓata aray wona ko moƴƴi tampinayi leyɗe ɗe ala ɗen. Hindou Oumarou Ibrahim ko suka debbo mo Tchad mo darde mum mantini e darnagol tarindi e yewtuno e makko nde Joe Biden horejo kiɗɗo Amérique artiri leydi makko ndin e ngal nanodiral nde mo o lomti ka hoore laamu woni Donald Trump yaltini Amérique e hitande ujunaji ɗi e 17 e ngal nanodiral heɗoɗen mo ko fati e ngartam ngal kawral Paris. Joe Biden heɓgo maako e laamu e Amerika ɗum welinmi masin ɗum welinmi ngam o hawrinde Paris e nden e alkawal Paris ɓe ngurtinongal Amérique fuu wurtinongal daga président maɓɓe wonno Trump ɓe mbi hamɓe ɓe mballititta duniyaru haala yaago yeeso e mbayligu gelli nden hanko nde mo heɓi laamu arande komo waɗi mo lorti nder alkawal Paris so ɗum welimi masin ɗum weli duniyaaru fuu mi tammi ɗum tammi welgo fulɓe fuu e ko waɗi ɗum tammi welgo en ngam to ɓe lortake e nder alkawal Paris ɓe poti ɓe hamɓe bo ɓe ngaɗa golle maɓɓe ɓe acca pétrole ji kanjum no mo wi nden guleeɗi be peewol ko ɓedditi nawɗum e nder duniya fuu heɓa no ustoro nden alkawal Paris ngal bo ngal waɗata to leddi ngoori wurtake bana leddi Amerika leɗɗe mawɗe ɗen kanje ngoni nder caka alkawal maɗum kanje kaani bo ustugo ko woni e ittugo dalilaji kono ngoni nder leddi man fuu. A jarama Hindou Oumarou Ibrahim hono no haaliɗo noon en gardiɗi konguɗi amen en bismoto Ceerno Saliou Diallo kanko woni koɗo men hande. Ceerno Saliou saɗi mon ko noon ardi nde fedde nde wona lamuyankore wiyetende Guinée écologie horejo keso dowlaji dentuɗi Amérique hono Donald Trump andini wonde leydi makko ndin sortoto e kawral Paris darnagal e hitande ujunaji ɗi e 15 kawral yowitingal e haɓugol mbayligu weeyo e nder windere nden holko ɗum wawi battinde yiyande mon e nder Afrique. Yimɓe on daari accord de Paris on ko 2015 hande ko 2025 waɗi duuɓi sappo gila on accord de Paris halda fiimo ko haldano e mum ko kamɓe leyɗe ɓurɓe jogaade industrie ji ɗi yoɓe wallito ƴeya leyɗe fiino tawa ɓen ɗon ɓe jogaaki industrie ji njani waaway tambitaade ɗi tampereeji wonɗi e koko innete changement climatique ko jooni noon ɓe haldi ɓe fotti kamɓe marɓe
doole ɓen e nder aduna on kamɓe marɓe haalaaji ɗi fof yo ɓe wallit. Kanko laamiiɗo on Amérique hannde ko inni ko yilditoto e ko fiinuno kon o yalta e mum o wallitotaako fiimu. Ko wiyetee kon si tawii tambitiiɗo inni sortay tugalal ko luttuɓe ɓen wonaa yo innungal tugalal sortangal ɗon ngal sornitataake. Ko luttuɓe ɓen yo fottu halda on no wakkilorta fiyo ngal tugalal ɗon sornite. Ko ɓuri aaninde mum ko tawde enen leyɗe Afrique ɗen en dolna en mara pehe ko dankoroɗen ko immitoroɗen ndaare wallitoroɗen no ɗum ɗon gasirɗa. Ko si tawii ɗeya leyɗe luttuɗe marɓe pehe no waawi faamude wano peeyiiji ɗin Europe wano peeyiiji ɗin Afrique kadi no hawtotira e nder Union africaine oɗon ndaareten tawen hay si Donald Trump inni kanko o sortike wata aduna on lannuɗon min ko ɗum mi nata par ce que yimɓe ɓe gina si on sortike ko honno noon watten jooni so soraano noon ko honno wonde wadde ɗulle ko hon ɗum o waɗi hon ɗum Amérique waɗi haa hannde e nder duuɓi sappoji ɗi hay fusɓe waɗaani taw. Awa ko foti wonde pehe Afrique naaje o alhaali hono o yewtiri ni jooni etten pehe wakkiloɗen enen kadi ndaaren en fof honno tawirta si ɗe tawaaka honno waɗirten kono noon ko innetee kon Allah no ton si tawii o miijike tampingol jamaaji ɗin wonaa ko sat ko toragol Allah yo Allah faabo ɗum noon ko lamɓe ɓen fof fottata haalda fewna haala woota waɗa kuuɗe goote si Allah walli en ɗum ɗon haray ko ɗon min mi yiri o situation fewniiɗo ɗo ko hen immo daroɗen wakkiloɗe yewten ka Union africaine yewtiden e européen ɓe ɓen yewtiden e asiatique ɓe ɓen yewtiden e ɗiya peeji Amérique fof halda fotta si gooto sorti tugalal mum luttuɓe fof no waawi sornitude tugalal goo ka ngal ɗon sorti ɗon ka. Ceerno Saliou Amérique noon no ko leydi ɓurndi walla mbiyen ɓurayndi tuuninde weyo ngo hannde si ɓe yalti e ngal kawral ko honno leyɗe heddiɗe ɗe foti ɓe daranaade. Hono no gasa kadi ka fottooɓe fotta tawa no woodi ko kamɓe ɓe yoɓata ɓe anndu ñannde goo ñaawoore si waɗi ɓe mari ko ɓe yoɓata haa ko kamɓe ɓuri wonde bonnooɓe ɓen si aduna on no woniri noon jooni climat on par ce que ko kamɓe ɓuri marde industrie ɗi kamɓe évidemment e Chine e Russie kono ko kamɓe tawa e aronɓe ɓen ɓurɓe wonde yeeso ɓen koynnetee ko yeetagol ɓe hay si ɓe yoɓata ɓe inna ɓe hino ko wonɗon bonnude kon koynnetee kon bonɗo no waawi innude yoɓataa ko bonni kono yo yeete ko woni bonnude kon. On jaarama Ceerno Saliou Diallo eɗo taskaram en yewtiɗi kadi e Ibrahima Niang wowɗo tawtorede e kopji ɗin o holli men yiyande makko ko fati e ngal pellital heɗoɗen nanodiral to batte accord Paris o yarde men caggal ko ene famni nde banggue makko kanko ko neɗɗo o laamiɗo o no sifori ni e leyɗele ɗe no sifori ni si bu ɓaadi ha kalden ko affaire changement climatique enen gandi ko leyɗele meɗen Afrique ɓuuri tampude hen ɗum ɗon nani hen ɗum noon kam ko yiyandam hen min ko andude hannde ko fori hannde faabade yimɓe ko fori hannde e waawde nafde yimɓe ko fori lomtaade e won ɗeen kaɓirɗe mawɗe e ngannduɗaa polioje ngannduɗaa de polioɗe ɗen kaɓirɗe mawɗe ene bonna taarindi ene bonna kadi ngannduɗaa yimɓe ko nguurno e dow muɗum fof ngam waawde alude heen walla waawde liggaade heen tawa heddiɓe ene lora heen ko waawde fewndude ɗum ɗon compenser ɗum par des projets. Tigi Ibrahima Niang mbela ɗum no waawi jibinde caɗeele e nder dongre Afrique. Ma muusa leyɗele keddiɗe sibu eɗen nganndi États-Unis d'Amérique ko première puissance eɗen nganndi États-Unis ngannduɗaa leyɗo Amérique ɗe États-Unis ko ɓurnooɓe waawde waɗde kaalis mumen e booñ ngam faabaade leyɗeele ɗe ngannduɗaa tampude ko faari affaire changement climatique ɗum noon battintu e leyɗeele ɗe battintu e surtout kadi e leyɗeele Afrique ɗe. Eyi kay jaarama Ibrahima Niang. kiwal tarindi koɗo haaɗi hannde yontere arore si Allah jaɓi musidɗo mon ina bolaru yewta e mon ko fati e tuundi poore to Gambi hol woni battene mum e kadi hol foti wonde dabareji mum ngam tawede e yewtere nden nelɗe miijoji mon gaddine inde mon e nokku mo joni ɗon noddirgal ngal ko kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hito ngon wota yewtu silmaji nayyi hiɗon wawi yitugo nde yewtere ka hello amen Facebook RFI Fulfulde hiɗon wawi kadi tawde ɗe ka tweet amen RFI Fulfulde
kiwaltari ndi hande kadi gasi on jarama